Isambula na wekanda nando batatong may nanandang ni Vakekeli and Radio Fiji 1 viti kay na FBC TV. And baka pinipilangan ni Rosati ko na nanda bulang and nandang ni Vital Nongo, kapitan ni Sesoni Komoisoso, ke kapitan ni Rupeni Kotuisuba, araw ibalislesi may na matambos ni Soko and nanda siya na Maritime Safety Authority of Fiji. Rosa muli ba na naturang abiyokan? Iya, nimbul benak. Naka, meti ko butong mandangan na vital no na ngona boro tikong ko kirin do mandangan na ibang madal lekal kasar membaletan na matambos on raw ngwali tikong mikin. Ya bina bale wa bikem ni na sar tikong mai, bikem ni na warong tikong mai. Na matambos ni visokek, no do pono, reda pagata vidana kai wa reda, sei kwa na tiko binak ni kwendo ko wanga na paisinjia. Na kena marui na bula na wanga watakin na environmental na maritime environment back na kena pos pertanya sana bono ni enda biso kai kena nonta bimbar ambe kana e bitanaka na umani na taka ni tempat ni sok na nonta bono se ke bagara rota back ngona matpo na volleyball pakai tokana tambani Vito sek yana pono mamat. Kwambeka na baga madar lekalek au bambut ni na bingani tiki kiri rana na warong timai wat kirna sar timai naka. Naka na bali besar na vital ngoni ko na bali ti community ko na bekan dan dau baka wanga en sindau soko na wanga lalai. Azaba en do no menoni tavi en dua itu kin indona wangka. Bom bibi kenda vital na nabi wangka lalai. Binaka inda vital no na wangka lalai na kena lawa yang biutu go na tin kalima na mita lako sombo. Ngo na wil ndondo ni wangka register juga viti ngo na wangka lalai ko cikuna ina ini wasi go sin kalima na mita ka lele suma go wilkina na irna do bako fiberglass na wanga na fiberglass koratuna no to biasa na ibitingo yana law sama tatu na wanga kele me na lei soviet me redista na wanga me redista mai kina tambadani sok ni redista mai na tambadani sok sanangai lakani na lei na kina lei soviet agro Soviet kasa nang kay nakataki na wili ni yaya ni damgol. Mendo bang tayo na ngone ado kinanalang kabakan na safety equipment. Wil kinanang galong-galon na flares na kawe. Ni sana lay Soviet na wanga. Sanang kay nakataki na kami woli menganita na wanga. Sanang kay sultalaki na nakataki na nabuno sa pemedidiba. Na lore na leisen ni kwe me kapitan ni taka na wanga kena wili ni pasindia me na boleki na wanga me na bondo na wanga ana vi kando da katuman da member ni ngai didi ndo na wanga nongo ke ba ko sabe me bulendo na muindini virtuna vi kamban ni rotungo na indini da fortuna vi na katamendo nei bol me vi kito me na tamado ni soko no i voleam me vareta che ni sanduccio non muang sa redista sa sovea sangeronio sulvi con andor mo vuleki na no minjinda in total na kanang lore ke na leisen ni nreba mbek me wararota na leisen ni ko kota na jinda ngo ko ke nga na nreba na jinda ndon ma leisen na leisen ne na vul into ke na vul la na tsuna BML Boatmasters License road di bata kena o restricted license kan mamalago na BML bay ko mo tsunga mo luman rakau unyo sibita na taon na rakau mo tsunga rakau may bon mo rakau nanum ko ni bako ang na BML nyo sabi la ko baka mo isubo mo lo kay indaw yan imbang kasi kantab sa nangan revik na class 6 restricted kapitan ni pati kena engineer ayo ko tararuru na kosong ko yun na kanina ngaya na ebaka nga na bulin reba
nyo sanre na klase rua iko na klase rua ngon reba tato o kitu bakaki na nyo sa BML virorunga na kaulida na lawa me vinganit ke na bono nyo sari kai ni le tumba sana tarambi bale le ko na buli na bebe bato mbega na yan na ngom salendo ba muri me imberni batare balo mento didiki nendo na wanggalalay na wali besar ni pemadal ni tagi ni sana mata tatu na itu kutuga bikim ni kanda na daw soko ni sama to mai pambibi na ninda bitan lo tugan na enabi wanggalalay kapiteni Rupen ke bakai itu kutalison na ikurini pemadal da sarang waktu kan ena nondang nunggu nak ni ko toma walenga ni pemadal sa ro kami kino kapten sisuni na nadhavna itavi ni tukini wanga nadhavna itavi ni kapteni kina nadhavna kana itavi ni kwa ena pakanga taka si opa sindiambek na itavi ni tukini wanga si kwa mena reida no wanga mendo tuvinak ena vingu na kiranga wakaya ya te gitu wakavinak me wakanga na kena wakandunu ya na kena matini nguna me vikitu me pakanga taki ambek na itavi ni tukini wanga mena ndo reida ni watoka ni rere no wanga rao ni pakai ngata kina nduanga na nguna paka tu toka wana leisini so na wanga wakanduninga mera bisu kai kina singa baleta isanga beka na kena dina ramailew mera nralu reki na nambungi ayana itabi ni tu kinwanga o kapiteni wanga o kwa menge mai redo kwa ni reke na kango kwa pakaruta kapi kwa tu kini wanga mera tu kedetu mera binaka kedetu kesenga ena lawa ni tambanisoko ena sini loreki na no tukini wanga ke baka tu bakida na no wanga ena lora yo de di bakati ko wanga se ko kapten ambe ka endona bonua eru tokakina na non rundui itavi o tukini wanga wataki kapten Robustition na biokan dari bilang menando mandana ting mulek ni berni nang bakuri tali tung na bital no ngono boro taki nandang na ni Vakekeli and Radio Fiji one and the kay na FBC TV. Nandang ngauna tigo ni Vakekeli na Radio Fiji one and the kay na FBC TV sana tosar tigo na bital no en ngauna boro tigo ngonda sa rongo tigo na daba na no itavi na itu kini wanga kaba kini no itavi o kapitani anda na lesubi tu kini wanga telemanda e boibi tigo ndona ngauna ela taki menanda undi kebi kina na wanga se ena na non soko tigo evina vale boa ritualis na itavi ni tokino ang kasi ko na matiningo na may pagarutak. Enang itavi tiko ni kapitan na narede tiko ni vinak. Sa ena itavitel nga ni kapitan ni menando biba ka na numi vito kinuang ngona sando do nume takakina nakaruang beka ni service na kanala nito surits talo kito me kito le reda na nonra ndiwanga ena kenanguna ana viamba kendo na kenapus beka pa pertanya na annual verification service yambe kana kito sana surits kina tampani soko orto na sa sobea mertur le reda na wanga kena ngada tudok endo don me pakarutaki yo nyu tukun chukuna kena ngada iso naka membaleta eno batong kona kenrong na kena ningalong si life jackets na flare siya na dina vanataki maliolala na kaka ng beka endo don me nando pakarutaki tu weekend na tu tu may na boy ikorwabit wana biyan o wasting ko bi kenda may na biyan nakakanambia kang balatan ni nandoon daw yan eraw ke bakais nakakanamama sa kakan tawitin ambe ka so naka eraw mandanga ni ke bakay bakaruti gitu mandanga na new korando bakay nga tunatukan ni rando mo marui new to na lomani wang sember ni suwa
ken balbal ke baka marui ni tu ni se ko simber ni suelo men nomuang e bidana kai waru ta tu ya viku nakakana na wai erotel ngani buki tel men nomu ingalong galo se me buki kutu enangona ni lang katumbukos ambe kai bidana kai dulurai na ken ikuri na nomu wei na wei ni didi bakinjini me satu na wei bokarutaki se dambe kai vingani tikena nomdu ilako na kena yawa kenge bakalele tel toko mandangana me lebu zake tok me keni kuri me kawalengan me vituri ana vein raki ve ledaki se nan raki kuku en na sota when ngon tandula ko kini wai so ngon en do kurumbuinga sa do tuendo nan raki ve ledak se toko buku me ka na buni kena ne tundu do ngangan riki na me ke tundu bi bakarara mata kena buku ni wai kerani libu toko mandanga bakalelai nadina bos bakalelai wana nadina sangolengan ni dina walengan da vital no kina rani da vital no wana na mata ni dina kerani dua tel toka na tu bakarau pati kena bateri ambe kai vidanaka dudun me na bakarutaki keni kurtueni na walesi sena transistor radio Kongo menabuki kenda walenga nanonda nanama kitiko senda bakaruti ken kemani na lako nandonan raki tumbukoso kanta santa tuwai reni mo bibi bakana num toka ni kina na waliwalis ana buku ni raki bisau na wali urtu walis kombe kana kene bidana kene kurile ureu wambuta ni na vingani tikena nonda vital noti kena singali uniko naka matatati kona itukutuku endarongo toka nonda ngonongo kapitani sesoni ke bokai tukutale soni tukutuku ni navia bakuria membala titingan na nonra kawi tigiti ko na itu ki diwang na bukaki na bira na kapitani be wangkalalai yo vital na mekanai kuringan ni sa may registana no muanga na may walewen na vida na form sa tubig ito na registration nito na ang 5 na ambak na kinakukuha limnembak ocha sangaida kana survey yan na survey ni sami survey ta kana muang wata una na trade na buno da bo bang ta katsukin na muang ka kena keru ke bakai soto kain dona badal kas indona donga bakanga na do matuka andona do dak talendona kena na survey merene ke paste ta na muang beteni sa donga ngara se dana engine mambal na wanga sa ansi wethi na kana ibos tagi baka palang ya na lawa etiko ka etiko ni tampu ni ndua na kapitani meko te iwa indu na wanga sa ansi wethi mambal indu na kana ngada ke baka sini dadak sana reni palenga na kana nambula mena afekta nambula ni tomata na safety sa tambu bala bidana ka na yato indu yato nanguna sa register o tikina na muanga ni sa diditiko indua nga na tikina bimbi we vanda ta weekend na betale no me na be korkor me na bienyan erando chata ta kachu na faiba na bitamba ni matentu au sa rede vida na kisi so mau ke bitul nan raw lakan tul nan raw ma indua nga na emergency run me didikin do nan boto ya na lawa satu ni ngona nga sa bangante kinda for nadap kana bos basta babole for commercial purpose mo raw ilaw ken business kina santo tel na tambarin law sa tari ko ni begitu na binakatsikina na coastal trading license na license ngo ko na apply ta may na license ra may na lipando niya may na minista bitu na singa na kana process taki sangay kito may sulya na kana sangay wandunui mo mangata ka ba ang business metele bunga nanon dawi mboto wangkalali tunggu erali ertumi krenga me register nga me kanga ni matububali sena dan babaling fo pleasure craft kechu na lawan ni pleasure craft ni ono sa tara kini me business tanto tal na law sa diko kumbe ka na kini kurir ritualis naka nawali besar na imo madala ni tangini sana matatati na itutuku en nondang ngongo rosu tio na biokan ando talaman na dingo lagala kan iber ngi ba kurita litu na vital no en ngono boro te ngo nondang ngona ni Vakekeli en Radio Fiji wana do moiviti ke na FBC TV.
Nandang una tiko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 nando may viti na FBC TV sana to sarti ko na nonda vital no en nondang unungko ndoni tuku kun rabari ta tiko ni nduindu ke wasadi di bagi wan business na wanga sana ndo tenitale na vika la Vakekina kirin robi wanti te kital mand en buguni tuku ya nak ayo na business pati kena wanga wakaituki siana pleasure craft nio sa 30 motori lawo yana buku ni didi bakana nomo wanga ya sa didi besarangana lawangan in business koya na vena kachikine vita telnaka ena ta suli butaka beka baka lelai esona kena kiri siana pola kerkere mo apply takan dona nomo commercial trading license evita talna kana okaj telikina lev talna kambimbi meka baka na will life jacket na be viso back baka lilai na vikabaya na baka tarung sar baka matila lai na punoda po na be baka ngata kina nombot ona be ndewa yanu siona be muri bara vitunga ya baka sona vika ya na baka matila lai takin berni gesul na be baka doni ni nomo listen yo na pleasure craft sa nawang ka itu ki andundua go endo nga na kerkere baka mauraw ni kanin baka dundu nusar tunga o iko nga mo baka rete kimni o dio kimni tu kinuwang ka tapos na ibakan din na ito kimni ni tu kinuwang o niya bulian baka nawang ka kembali dundu na ito kimni na kena tikindua may ibakan din ni nomuni nawang ka ambe ka sona ka nangandriv alisi ni dapa oni na pakanga ta ko wana wanga di baki tuki na dia ngandre bawal tu na BML license nyo sa di batake ni na business ken bal sana landia ta kitalenga na no mulisin mele class 6 full se ke umbitan baka tutuba to batikir tu na tambani abito se ke pona mamada irna class 2 back na ndrevani motoka erane enda kalasi rua tu doko nga yo ngono sa ndreva tiksikina sa domba ya imbaba nando na PSV meruto ko batikina no mulisi ni ndreva kombeka na duindui ko chiko duindi batoko na keni sau duindi tiko na ni sau ni kerker batakina vika ena ngandreva na bimbi to ko bagalila ina no mukere na biba kan dono ini lesi ni business belata ninda wakatiti ko nandan tagadak yang gareviti ko kina 6 bulan ninda na kutawa bugiti ko na kanandon kaya na ibato kay ni kambimbin dundo si ko na non tambula ambe ka virtualis e bida na ka ko rundu indu ito ka kina bakalelay na kana kiri wati kana kani so bagilaw na ni kana do kiri ambe ka virtualis ke baka urani bi pamatatang beka bakalilay kena ina ki ndondol me na kena ina kimpe kame na lewa nga taikine dono nak nak kapitan ni sesun o bakurenga na lesen ya ko na CTL kung ko endo nemba kena na suleni bi ko na nomulesen ya endo nemba kena kokowa sana matata tal tungai kana bunu na didiba kina na takam business kina na wanga ina loban endo nemba kaya bali sini no koto melo to na namlay sini amo may banga takay suba. Terus sabi ala ko may suba yung na apply takatalo no nakawo. May vegan niti kena puno may didiba. Iya bato na lisin ko sini isang ni sulang abi ko saba kami no mutuin mo ando isang induang na yambag yung ka. Iya ngot sindo na yambag ke ba obya sember ni na bolito na nitula o nember ni expire yung nember ni dapat na kena kukuha. Iku musate buta kata-kata ko tal cumai boy runa bula meron ni ngaya saba boy talen na numulisen ini coastal trading license boy ambe kana na kene kurengan ni lisennya naka iso beka na lomatar tarcung beka na bidan beka na kene sau ka itu sabi tal na taga wale na kena ka pep ya na kene ustum beka na kene na ka kenisau na iwa bola kerker ni ke baka me ngandri me ta kantona sebi ni tona wang walu sangabul ka bitunan dola pro sangabul ngo na kenisau ni kena be sebi ta ki endona wang
na registration evo kasingi matay ni kana dhaka ay na vena katchiko na ivandindin nomu na wanga iko volivoli ndo ambeka na ndo na ivoli ni sudu na nomu leiseni vata kena kenisau ero singa bulka vitu na dola rosa bulka lima ambeka ni matay ni kana register te ndo na dona wanga yo mo meto tosar mandani bokalila ikena na dona kai ndando sanga tuni klave na kana na itu kena ka bakala membala na registration bunga weekend sa ndando bena katamenda to kena dona wanga sanga tuna non dalisini sa mandamai nile career na viwakani sa ndombe kana itokani me bokang tagina non dalisini me rani bulia kino ko dona non wanga weekend na warong tigo mai weekend na sar tigo mai go endo viau endo na itobo o sianga ni una tukuna me mo kata ka me vai vogador ena buku ni bulan rendre sanda durumatu enda na siniklatu na vialo ando ni tamat me vaka ni sa volei vino mitoka na wanga ya sa vakalao sa sini no na wanga sa ni no mitoka hindi na ni sulia na kansente yo pagalawa sa sininum na tikini nga na wangam kaya ken bal ke bakay mo sa bultek iko ko asulia nila na mateningon siyang saranganin do na sisibenika na sisiyanibi ko ke baka sara romana nga no mitokan mesatur to embe ko na kan no dabi bakar ramatek na no da bakar rong ti may weekend na ikum ni na sar-sarti ko may na buku ni kaya na registration na kaya na boleh imbak na wang kaya baka na numiti ko mo boleh ando na wang ka kaya na mulisin o kerker ningi baka samtang mantanga wagarwa na sarvali virtualis na balik mo na biokan na ibo madal kaya mbali na wang katulo kung doon me baka matinitu me register si me bola ibo matinitu ne ko endo doon me soko sando doon na ngor kaya baka waray Kaya kaya waray. Kaya waray sa nabebe dal to balaw na rumu illegal ya. Sakto na kena itu to itala. Itu terlengar tu na itu enforcement na taman ni kortundu baku kota kana nalong reda mi bamurin na itu law. Saratu ya ni bese biting go eren raba benatu na itu na nonda waswas. Kena bunu rambimbu kina nawangka. Sandin. Rausutio na biokani do talamanda na lingua legaleka vikimini no ekanda nando bata tomai na nanda ngauna ni Vakekeli na Radio Fiji 1 nanda mo ibiti ke na FBC TV. Nandang nito ko ni Vakekeli and Radio Fiji 1 nanda mo ibiti ke na FBC TV sana to starti ko na vital no and ngaun na borute kyungo nda sa vital no boliwiti ko na kya na vivi na wanga si soko na wanga na nanda waswasa na kya na teukeni kabakakin na kya na kapitani taki na wanga kya baka indebe ngole bando na buli ni buli kapitani nakana buli sarira anggo na era to na BML boat master's license ko ya ko usaba madal tagot o tarando na moto mo tsunga lo manita ka kuno la kuitumba lo que takau ya sa sini ade que na no license sa dal to bala na boat master's license no ko sa da chukur to na itu tim na itu tamban na to sa da ka buli wa begitu go besebi or tu sureti mayer tu le da ka buli o que tu daga betungo na kenala we me ada bali rosanga bulu que sona koro se sona tikina rebe buli bat que ada bona rosanga bulu na wili ni na kenesa unga elimnan rau rosanga bulu kanto nandola ko andu miso me begitu dakina na kenabitan limnan rau rosanga bulu go sa isa usaran ni buli ni BML mere buli kadikina na lewe rosanga bulu go Rendra na kay vivu kitumbe kan nabi kor mertundo ando to na cikini tabio karto na itu walislis rendo lida kabul. Iyo ko ya na elimanan rosol kan norndo nando lando meso masaran lida kan numdo kor na bul.
Soli na non relation na bulia era na sumo to ono sul ka ol nandol nga andun na tambay na tamata me ndon non relation sa no china biturun kene karuni buli na restricted master kena engineer klasyon no kaya ko sa tondok ni ka usaran yon gawayan yon tal iya mo wandi ta kitsungan ko ni nanamuang ka na sinyo suli ko na lesson mo lo ba berbere na sultan na mo registration na mo lesson na Soviet ka na mo ang may na boleh kritik ka na bulong ay bakal otek mo di na na restricted mo dionan raw basa bukabitu na kanisaw na isaw ni buli ke mabali ros nga bulya na sobe may dionan raw basa nga bukabitu sarang ngay daga na buli tul na madaw nanon relation ni nangon sarabulu chikin may rabiturung bitu sa nga bulkawal nandol na kanisaw yan ang relation niya, lima na yambak. Na kukunin ng lesson niya, lima na yambak. Yung katungan ng lesson niya ng driver. Moto ka. Yan na kambalit na buli. Nimbera ni sul na ng lesson niya, nabilakat si mga na ibita na kaya ng drive. Pagka na nung lilure may balimbula na medical, satu, na vibunuay. Bando niya o nito tamba na, meron lilure may kinoy, rarabia doon na ng relation niya. Kena sona ebola na dam kana dan babit na reference may bira na bay tutu lele ko kim ni taka watar ni oro o tureni ko oro so ro tuili ro ko tui se no nangas ni buli Mesulindo ki mutukutu. iyo wate na fomu nga sana satu begitu na fomu wate kena ro na passport ni sada ka ngaya na lo malibit ko na singa sa sulwi no mulai sin saran le dak san na kimukakan no sa pesta na no mo nakambalet na buli na kena ikuribangan na nanrakin na nangonon dado sa tayo nangonon ni denglang ba may na November kina April nangonon do tunto na season ni non denglang ba ibig kaya kito sando buwan reta to nga ba kuko na tabanisok mendando yan rin ba kanda gusto siya nandundo sora tunin do kito na kayway siya nga sinindo na kayway hindi kayo bunumama da kito kenda nawa isindu koko kina sambio ne bagaronin rakin na ibaga sala ndu ba rutian ni weekend na tukin ni wanggalalay mendambo roko ba ke baga siangan do na kana ni biu mendo na koro mulak talin do na koro tuko na binu muturan ni koro sendo na kamu ya de kya to lingirles mo isaya do ne batu yaw kan betan nungo ke baga lawa bitalia lako tunga ba bitalia sa kadi baga sana rewalis ni saya li Oyali onge kune. Sana nyo kunya nalakuan ni ebita nawangkan na tambadan ni search and rescue ni nunda matintu. Wanganggar na wangga buka. Na tamban ni binila boli ko na wangga taika. Inyo sana tombo. Marutang man nung sana mbula sana ngay turi ko nalawa. Nangunya sa nyo wili oitaki. Balatan ni bika na eset ni matintu na ilabo ko balusin na nung wangga imbatan nyo sinibamuri na nalawa mo tuku na indo na mulako. Sini kleto no mulak ngai kilengan yo saya lito no mukor umbega ke tu be wanda ta chungun na buka kunin dundu sibia nangon ni dang lam basandra kita nga ke bo sinyo klanan raki wara kan yo na may buli ona para ramataki ona klan na bakan otak na itutunin raki ona kay kla talaga nangon nandun mo law kina ke nangon mo kun law kina ini ngon tunin raki tabango ni dang lam ba nindo nito basal nga nindo ni turban bibi na ibaro sando law tu non tu na balwalesi balatan raki ni satu ni sa rasul gali mananur law daki sa kerker sana vikim ni nanonda da wawa talin da gelaw talin don singa men raga binaka amin binambula yana nitu basal na tamban ni sok Pinaka nawali mo na ibang madal nina biya ba kurin na ibang madal na Kapitan ni Rupin? Iya na baliw. Upambut na raki ni denglang ba nangonongo. Buku ni raki visa santral ko durumachim. Sena kana was pempeka pa pertanya na climate change. Mentana na makitiko. Raw ni totolo ni kana da totol na kana yadomai. Desember na kana bula. Dina ni sato ngai matantongo na bulan November. Raw tal nga ningi yadomai na denglang. Ni sa sivito kay na bula April ni lay mesar. Kuambeka na buwa bika oven katumo biba karara matikin ena buku ni nraki bisa wenda santala ko batiko
en total ena nonda tole menda kila tok menda pakai ngata kamandanga ke pakai pungkana nguna aurenika nina mberne tukutuku nreki santo pakarete ko itu irna ve ubunikau na ve manu na lomalangi ena buku ni ve nreki enda na pakaruso takayani ko ngone rimbimbi menda do mbotunga menda ke vireya gitu kanda vakekeli tu seren nreki da pembeka na reninda ena sotawa ena vida na ua mingo ena vida na singa una kai toke ke baka na roka ni lomalangi na re o na buata ortu na wekanda tu mai na ya tu sau ortu do ware tu wale na sobo beka ni peace ena na lo se sombek na puno e wato ke na ngaska new ayam beka sona Vakekeli ortu mai na wekantu mesau pertundu tu kuni sabolek na don tinglam irna na lo la lengo irna mon la lengo sardo tiga bun bita mai na buno de ravinga sekto ken me sar tiga bu mera lutu sum mer sar la kusumbu mer li wal katanangel ambe ka sona Vakekeli urani bi barra ramata kiani ena buku ni nantanga paparu kinana ndra kita ngilam ko ba sing ambe ka talnganya ni koya e bun ka tal chiku na nonde ya mendo tu binak ken balembal nabi nguna kede ninda po karubi to sokoyaki dragni dinglamba sisianga menda do po karuta katu na nonda yaya na me bakanga na kai do po karuta gitu si ko nang kalong na dina na kakana na isul kata mbek nonna nonda do vita to waki odi so certo la kortu la goti kumbek ivi nguna dava mbek do no mertu na la ko kinembe ko sonaka o bambu te menda na yang kin menda vital no kin na ngonongo o ni sarabti ko may menda renda pagarara mate kenda tiko ena buku ni kena maru itu no bula ena buku ni vi sokoya ke wai naka na wali besar na ibu medal kimrona bioka ni total manda na vingula kala kan imberni na ibu ada bari na vital no ena nondanga una ni Vakekeli ena radio fiju wana da viti ke na FBC TV. Nondanga una tikuni vital no ena Vakekeli uti ni wasi ni nonda vital no kimrona biokan ke bagai tiku telefon itu na via bana ni mitunga kina veir na mekanda raborong to mai wambimbi veir na itu kini wanga kina kapitani ena be wanga lalai Benaka iya to rele subanga na ve katu sa vivo se ko to mai kina ve na ultanga na kambimbi dondo tu ve kenda ve kitu ve kenda na leon bono na safety na nambula ni tamata iyo utun tu bango na safety of lives at sea ena kambimbi dondo ken mambale mendando babaro binaka na Steve kiti nyumanga mera na kena babalang mera valid tu meka kuni o kote wanga itu mo iwa indo na wanga sa expire tu sa wotsi tu na kena ko ni Steve kiti na ya talnga me balata na safety ni tamata handun dua me na tu binanga tu ko sa madal te gusta na life jacket na flash na wai na kakana na din na spare wai akele me tu binaka o te kena non problema mendando vila numi na nyona le lenga na sinyo lenga kenu kuna lenga kena na bupale lenga kena na kor na mai loma lenga tegi ken mamba limber nyola ko naturani kor sara tu eni ngor sara balis tu amaten tu naturani kor na nda be kor merando tu kuni bira na bang na limber nyola ko iwai ba mimbi ke ba lesi wo mo limbong rua se da so ndo yan yano ko mbimbi to kaya bat ken yo ko sa tu nesto kanili na no muanga me tu ke de tu na kana leseni limber nyo ngole wai kena kene otis benga na ko sa ba madal tiguchan na ngun san donya mengo na ngun ni denglamba na ker bimbinga ni tabani soko sa tunu cenda anda ban kita tu bikala ka kunin dan dondo sibia na bango tun chukuni nangon ni denglamba ko na biban di tema tamata lamba ni rakiminan di na tulu chumber na nonda cyclone cenda nonda denglamba yo ya na kartu tu na pirir mo na ronondul na vulkan na ronondul sulukan dua
tuna nama ka tumbe kai tul na ia na dengla bani salah ko menan rakita ako sini wili kan na wanga lebu se wanga lalai se mba belo se manua no sabe borata na nanraki ina esindo na nanraki na lakunga ko nga na ramus nga o iko batikina no muanga ko nga ni sandu na nito basal tu nga mandu mendandu rongoda ka pamure na ibasala sandu bichu kan na tambala ni soko se na non tu balwales ni sandu rakita sa sulto ne basala da muria merani ka kunya do kinana lenga na boleh Rosita na biyokan ke upasin dia endo dono muna tarong na ngata ni bingkarabi satu yang lama ni wangka ni biar ni usok si iyo mate ni upasin dia tu ko nandun mate mendangani kami dono menggalong-galong ketu no ko ni sini ni sangat tu na galong-galong itu sarana no mundun nangona tu bituran kor kapag suna tambada nyo bisa sa sino sa sang saltungan ni batare bagala o me usa tambal me usa don tamata na wanga ni sa servita sa paste ke ni sa lore wat ke na galong-galong ke na wil ni pasindia ndo do me usan nak kapteni rupi nak wambut saya libsar nak tu sa vital na na singani ko mo tu se wala nga bagalilay na bukunin nanda viva karara matek ena nanda do binanumi kina vintokai no bos pagalilay na vintokai ena bukuni kina pakai ngata kina na didi bag na totol ni didi bag nanda wang ena nanda be inggolingolis ena nanda matasaw wambut na go endo na buna lebuchi ko na do bagadada na tuna nanda ma bi matasaw si ko na totolo endo pakai ngata kina bukuni bisokai ambe ka dana kau keremu tomana wale nga bagalila yana buku ni bi bakarara matik tigo ni kwa yana buku ni na tangilam ba indo nakatikan na nonda bula indo talanga naka ena bagadada na nonda chikubi na kana vida na tambang una minggu se kwa na totolo ni kera ni totolo ba kang taken dona wang na kena takusubichi ko indo na ilangon indo na koros indo na matasaw ndo televir na vika paka sa paka bulang ndo paka libuti ko na ay nonda biti na ngunong ko si ko na matini kinapakuang vi kemni na nonda itu sa paka mamas ke lele lakalak na lingay kitu mikitu ready kemni andun satu ngavi kemni na nomni tabi kitu kerkertu ni kinamuni ngebi na numi meka ko na matini me paka talangay paka durtu na nonda bingun sala puno mama ni tambu na matini kina kuwang yambe kay vida na kau be baka na numitel chunga ni kina weekend na nonda nimber ni maitini chuko na nonda vital no ni kwa raunio ni vitar tarmai wana tultulun 2 5 rua on wo tagarota ka na tultulun 2 5 rua on ke baka itu be kay sona no muni baka tatar kitu na kani maru bikitu mikitu na sumay na nomuni bakat tarupan wata bangaw nito makin kaya baka tu bikim na telepon se pana ran bekan ni text mai wana 825 roseva rotul kyo ni ngan rebe sona bibuke se sona baka madala meran kitu bi baka raram teken na sona nomuni ngangan membalet beka na ngadangadi ni wanga na kera bolin to na wanga ren kitu buki kim do mbeka bakatabo sena bi bonu ren ita kina buli sena bi katel kuni na numan ni kitu sini kitu tarabi na kain ambe ka rona na ban telefon ni ren ni baka ngata kamai mera ni to ko kina na nonta na ni to binga reveni bi kim ni mani tikona turang kina marama wa gando to kan ka pakamadalila na buku ni na ban telefon ni na ren ni bitar tarmaikina na servaliu nak boy bi kipo kay so erangan reba na dada kani bi ramataki ena bi korro pambimbi na bi anu ngoni salata pero ni muri gordi chukuna ni tu tabana ko ngona sa indola tu na ni tu balin polopol ko na binakata na ran ngol mai nga me bitar no batkirto na bilutak ni tu tamban era ni ngai boy dur kin na bibusaki me dak na
nabi para matay bangur. Iyo, kero na taman lang kango din dumibitar na tagsaran ito bol. At kiniratunan nito iliw sarto tsukon na ortunan daw tukian na matanggali program bangur. Ya, kemudian na kan sa tumbuki kento tu nangauna. Sabab pinakatiki wali pun namun ro tingkomiti ko na bisureti. Munro may nanda bulangi, dapat pinakati ko be raw na nanda bulangi, kapitani sesoni komay soso, ke kapitani rupe ni Kotoisuba. Arro i walisilisi may namatang boss ni Soko, and nanda bununa sa Maritime Safety Authority of Fiji. Pinawali besar namun rongona, pinawali bikim dinakan dan ndo batok may nanda ngununggo, sana dabi ke nanda ngunan ni Vakekeli, na bikamu ni Mbutambua. Ni kalungat sa atiko.